FIR है आपके पास? जी सर। FIR भेजिए तो। ओके, क्राइम ब्रांच में मेल डाल देता हूँ, क्राइम ब्रांच से FIR आपके पास आ जाएगा सर। ओके। कौन सा, और वो सेक्शन नंबर कितना है वो भी भेज दीजिए। वो सब आपके लिए मिलेगा सर, क्राइम ब्रांच में मेल डाल देता हूँ 1 मिनट। ठीक है। तू आ तो खत लो lại video nó cho khắp về nhà cái pe tu a processing lâu lại hết tiệt. Nó lại hàm conference nó lại hàm. ông thấy था तो Tha kita. Thọ đàn cho direct complaint letter format to cyber cell hi hin thọ hàm. Adang im cha sei lo na. Cha hi zo a sei bang het na ding chu na bro. Complaint letter kiti ho ai lo FIR kiti ho hi police station a ki bola ya na. Police station a chi a police station a ho police on a sut dio le khape a ki GI cho register na. Ai ma tu a ama hon hin tho pa hi iga ve na le chi 4x40 paper ho a ki sun hiya na. Chela cha ki sut dan to the police superintendent teach or district name date ti na ai ma cha im cha ki sun lo cho. Chancha kisut anoya pa ga sun I am writing to this letter a very unfortunate that hard situation I have been through a lot in my life, but this is something I wish no one would ever go through. Tabang a chi lo dinga na ni khat cho anoy pa chu vet kina le. I want you to know that for the last few days some of my enemies have been posting some of my photos and their social media account using some bad words teacher. Tu a cho video ki upload cha nu chun ham na blackmail nu ham chun upload cho thil se na hilo thil se lo cho na a video bo cho upload ne na. Ai ma cha chom hi kina cho which is totally affecting my marriage life and creating misconception about me in society teacher. I mean si ana tabanga sei cho cho zo a sei banga cho complaint letter kiti I khana le police thana a chiwa I khat diu cho na cho lekha de FIR ding ten le case number hoti ho ni cho ama tho chu lo a chi complaint letter format to cyber cell chi in thot nyeng cho ten cha a details mi complaint letter ibol dinga mi complaint ibol dinga FIR ibol al imin complaint bol pa min na example ama ho chun complaint ball hi ta na police officer hi on complaint ball a hi le amin kizi ngai cho iten chu ban le a complaint pa chu koi ham ti le e ho hi al e ho min kizi ngai na ti chu hi ya te aban anoya e kha zo an hin se kina ki ho na wa kolpa ki ho na video chung changa chu YouTube min direct mi call ngai lo chu khat na heading chu YouTube min direct mi call ngai lo a call long call ngai lo ita bang creator lin ta yong le example a million subscriber nei hi yong le na a YouTube min mi direct a call lo iti bol ham ti le direct a video upload chu a remove the ham ai lo le Gmail a ko na message ki tho ya na YouTube team min na tichu direct ama hon hin call chu tichu khat na azo na hi wa ya ten chu ban le YouTube ma chu aman e hin do wa ti public nga ka koi da ha ai lo le na delete du ham hin do cho na tichu e ho kin lo cho upload nu chu ama chu do de ya ma e ho hin do chu tichu ama ho thip mo khat ya na tichu a reality lo da na ata hi lo da no chu fake chu ama cho example a chi dung ju ya chu hi al ama cho do ding ama cho na delete da publinga koi da na chi cho aki do the cho ai ma chu a rule chu YouTube hin mi direct call ngai lo cho chi cho hin call lo ya chi chu nang hin call ya na cha cho ip hin se ham ti le nangin langa video chu na ki upload cho publinga koi da na koi lo da ti cho ama sa nu menu chu sum hin thum na ki ka na pi lo na
na pi lo ja chu ama ho team ma chun second tram second step hin la ki ni cho cha chu chi lo ja chu chi pa hin chi in te ti ana step hin la wa police na ki sei wa hin bol cho chu YouTube chun hin phone nang hin phone aji chu sum la do na la do pi na di wa hin call ya nangin tu a chu ama hon hin phone video he public a koi du ha koi lo di ha hin do cho na chu nangin nakicha di cho na public a na min si dina example la namin si di hi ja chu nang na hin do ya chu nang chu nanop lo du cho nanop lo di ta je a chu public in koi in ka delete sa den ti lan delete sa dile cha nu ma chu na ki ho pi ki dina na ki ho pi zo ten la chun ama chun na delete sum na pi la bo a delete ki di cho ti a chu ki pe cho step by step khat formula khat adi lo la formula dang na aman sa ui cho arizol ki bang tho vai cho nang arizol ki tileng la ama ho em cho nanga ko na sum kai do di pa bo cho age lu ya na atum to ma hong ki se ka sei banga cho tun tha la video hong ding pa ke holanga asam dgp khani no ase ya na ki ve anu ve aji chu tu ai police officer army officer ten iast ho bona cho mangcha mi ki se ma mi blackmail ala mi ko ma sum thu mo hena ti ai warning hin pi cho cha ko na ki ve anu vin hin ti cho chu ka angai cha ya cha nang hin se le chun chu adi ai yin cho ama ho chun nanga ko na sum kai do de chi bo age lu adang I ma cha lo chu ya an all mo hin ka sei banga chu fir ki bol hi on la fir langa ho bol hi on la ang thung ding chu nang host ti na example like manipura hung thung ding manipura ko na district nga hung thung na lai dina district nga ko na nang ho town area police station ho a hung thung na lai ding tin la bo cha ko na bo chu somon letter ki aya na chu hung thung ding nang ko ma chu hung thung ding chu na sa lo la bo cha police ho hung di hin na lai na awan ti chu hi lo aman direct langa ho ipam hin say format complaint letter hin bol cyber ti ho hin bola letter on cho tu phone ko na ga ki type tho letter ki thot ho cho ata hi lo na amin no lo I ma cha lo cho ata hi lo cho group khat team khat hi wa ki chi mu wai cho he di wa ga de sa ya na ana ki cha hin la ti cho mo he chu all mo de lo cha I gam na I mat nong le I pi ti dai ai wa tho chu I ball hil yong hi lo wa ya na min blackmail I ball na chu ki ve na ya a chu I ma cha boi lo he ki dan de din mo na ta police ko din ho ba mo kha jang jang lo hi dong la bro lung neo hin tho to min na sung la do na dinga bo cho technique ha manu hi na cho nang nadin det pa wale I ma cha ti lo cho ole he hi dong la an dam se en ole dam se